алейкум, құрметті отандастар. Сіздерді 1 наурыз алғыс айты күнімен шын жүректен құттықтаймын. Біз өмір сүріп жатқан отанымызда барша мүмкіндіктер жаратылған. Біз сәбилерге ең маңызды отанымыздың тыныштығы, бірлігі, мықтылығын күннен күнге Аллахтан сұраймыз. Сіздерді тағы да бір рет алғыс күнімен құттықтаймын. 1 март bahar günündə minnətdarlıq günü деп elan qıldı. Bu Қазақстан Республикасының Tunca prezidentinin öz қазақ тілінде yaşап atқан, hər türlü tilda sözlеген, lekin жүрегі birla dostluqni, ömlükni ifadələydiğən meyran günüdə jay-jaylardan Uyğur xalqıdan dost, tuqqan Қазақ xalqiga minglarcha rahmat aytmoqchiman. Vaqtlarda WhatsApp'lara qarasa, özünün qiziq, tetik önləri bilan odamlarni qiziqtirib, önlərini əvətib жүрген Amirdinov Ildar bilan biz bugun tanışıb, onun nəçi qiziq gaplarını tanışab, behri alaylik dostlar. Assalamu alaykum. Benim ismim Amirdinov Ildar. Ben 2012 yılı 12 Ağustos günü dünyaya geldim. Ben hazır Çoğ Aksu Yesi Sadvakas namıdaki orta mektebinin 3. sınıf okuyucusu. Benim ustazım Aytabekova Bibigül. Ben devlet tılıda bilim elivatımen. Öz ana tilimni yaxşı görümen, hem yaxşı bilimen. Vay ilemcan buvare, meni koydum balağa, işte 3 gün kaygırıp çıkalmadım talağa. Şu yıkan sözünü yer cahanga tarattan, ustaz ana aldı da beni yerge karattan. Bugün ustaz anlap, dengemde oğudup kokkanım, apamın taygıdır saklap kaldı yotkunum. Ustazlarga günahkar emasligim bilimen. Covid degan kartonğuz bastı qanda qılıman. Analarni kunga, tunga, yulduzga o'xshatib madhiylagan Anam Appaq Gulchiray nomli naqshining muallifi Ismoiljonov Akbarjon akamiz, o'rinlag'uchi hadi singillar Mavlidan bilan Umidan. Anam